Avanture kompasa i budilice. Prvi put u areni. Mama! Da, Doni. Hoće li biti klauna u cirkusu? Naravno da hoće. A krotitelja životinja? I njih isto. Mama, a mađioničara? Da, i njih isto. Super! Želimo vidjeti sve. Tko to mi? Pa, ja, kompas i budilica. Ne, Doni. Ostavit ćeš ih u autu da ih ne izgubiš. Ali mama, neću ih izgubiti. Obećajem. Pazit ću na njih. Dobro, ako tako kažeš. Hvala, mama. To. Hej, kompas, što je izotoničar? Nije izotoničar, nego mađioničar. To je izvođač koji izvodi razne magične trikove, razumiješ? Ne, neću se čak ni pretvarati. Pa, bit će ti jasnije u cirkusu. Tu smo. Uzmi svoje švercere i idemo. Zašto ih zoveš šverceri? Jer za njih nećemo kupiti karte. Okej, pričekajte ovdje. Evo budilice, ovo je cirkus. Wow, dobro. I što je tu tako zanimljivo? Sjedimo i gledamo u veliki crveni krug. Taj veliki crveni krug je arena. U njemu će biti izvođači. Pa ne vidim niti jednoga. Ili su jako mali. Pa, predstava još nije počela. A što se tiče malih, mislim da jedan sjedi kraj mene. Nema nikoga. Ili je jako, jako maleni. O tebi govori. Ha? Maleni? Koga ti zoveš maleni? Nisam ja malen. A, pazi. To boli. Evo ga opet. Siguran sam. Ovo nije bilo meko prizemljenje. Ovo je nešto drugo. Odavde sve izgleda ljepše. Dame i gospodo, izvođači, glumci. Zašto samo izvođači? A ja? 10 minuta do početka, 10 minuta. Dosta galame ljudi, svi na svoja mjesta. Mjesta za vrhunski show ljudi, udobno se smjestite. I ugasite mobitele. Trebao sam znati da ću te naći izgubljenog. Iza pozornice, kraj kovčega. Kovčega? Što? Gdje? Tko? Taj kovčeg pripada mađioničaru. Stvarno? Ne diraj to! Što je ovo? Čarobni štapić. Želim jedno! On zbilja ispunjava želje. Ne znam za želje, ali štapić možeš sam napraviti. Trebamo debeo crn papir, bijeli papir, olovku i ljepilo. Iz crnog papira izrežemo pravokutnik 30 x 10 cm. Omotamo ga oko olovke i zalijepimo u obliku cijevi. Kad se ljepilo osuši, izvadimo olovku. Zatim iz bijelog papira izrežemo traku. Omotamo je spiralno oko cijevi i zalijepimo. I sliči li? Magično!
Može li činiti čuda? Vjerojatno ne čuda, nego magične trikove. Magične trikove? Možemo praviti magične trikove? Magični trikovi se ne prave, nego izvode. A od svega, čarobni štapić je mađioničarev najvažniji alat. Baš me izluđuješ. Kakav magični trik možeš s time izvesti? Podcjenjuješ moć magije. Ako u čarobni štapić ubodemo mali čavlić, možemo izvesti zanimljiv trik. Čavlić sakrijemo između prstiju da ga nitko ne vidi. Pa nam štapić neće pasti kad otvorimo dlan. Tada izvučemo čavlić i pokažemo štapić publici. Ako sve napraviš oprezno i točno, nitko neće otkriti tajnu tvog trika. Magija bagija. Kao da mali štap može učiniti to sve. Da sam ja mađioničar, vratio bih nas na naša mjesta, tako da mali Doni ne zapadne u nekakvu nevolju. O ne, evo ga opet. Tik tak. Baš je super u cirkusu. Želim živjeti ovdje. Ima igračaka, lavova, tigrova, medvjeda, čovječe. Nema boljeg mjesta od cirkusa. Kompas! Sakri me! Što je bilo? Što se događa? Igrao sam se s tim nekakvim, ne znam, rogom. Kad se crvena vreća počela micati. Počela je što? Vreća! Živa je! Mislim... O ne! Što se dogodilo? Vreća je nestala. Vlasnik ju je uzeo. A i to nestajanje je također magija. Pogledaj. Trebamo debeo i savitljiv časopis, plastičnu vrećicu, ljepilo i naš štapić. Ljepilo stavimo po gornjim rubovima vrećice. Pritisnemo vrećicu na jednu stranicu i zatvorimo časopis, stišćući stranice zajedno. Neka se osuši. A sad od časopisa napravimo ljevak. Vrh štapića gurnemo između stranica časopisa s vrećicom i napravimo kružni pokret, da se vrećica otvori. U vrećicu natočimo pola čaše vode, ali ne odjednom. Prvo natočimo malo, pa malo više. Publika će misliti da si nalio puno vode u časopis. Pred zadivljenom publikom otvorimo časopis tako da ne vide vrećicu. Držimo ga okomito za gornje rubove. Zatim ga oprezno zatvoriš i staviš sa strane, tako da se voda ne prolije. Dobro. U čemu je tajna? Tajna je u izvedbi. I onda? Voda iz časopisa je nestala. I onda? Neće se opet pojaviti. Zašto? Jer je nestala. Gdje? U časopisu. Kojem časopisu? Papirnatom. A papir? Koji papir? Misliš na časopis? Papir nije nestao. Naravno, zašto bi nestao? Ali zašto je voda nestala? Zato jer je to magija. Možda magija i nije za tebe. Vratimo se na mjesta. Što misliš? Hoće li uspjeti? Naravno da hoće. Vjeruj mi. 3, 2, 1. Pali! Tko je dirao top? Dame i gospodo, obratite pozornost na središnju arenu. Točno na vrijeme. Aha, da vidimo izvođače. Po prvi put u našoj areni molim vas da pozdravite velikog nestanka. A tko je uopće taj nestanak? Ha? On je mađioničar. Vidi kompas! Ima onaj naš čarobni štapić! To je prava magija! Sve to radi naš štapić!
Ne, ne, moraš izaći nakon što puhne rog. Magija je u glumi. Zapamti, sve je u izvedbi.